into nje engayisho qamuka abantu nesamba semali basponsa phansi badlula kwaba khona ohambisana nomjida umtshela ukuthi hayi no lokho eshe sami sokuhluza kwafika umuntu wathi uzobakhuthuza wathi hayi no wanqaba nomjida ukuthi babakhuthuze wasuthatha lesamba leso sinenza umjida wathi ndoda mgayi noma i4 noma i50 onayo lapho ephaketheni into onayo uthi nizokwethemba sodibana endaweni ekanje kanje lo mjida-ke ukhipha yonke into naye vele usuyibalile ukuthi awumnandi yabo naye uma uphuma vele ahamba awunokuthi uyabaqola vele uthi ungavuka imali engaka yabo ifoni ngiyithenga manje yabo uma sathi uyaqala uyafika la kuthiwe kuhlangana khona uyabafonela ufonela inamba yakhe sivalekile wabona ukuthi akusimali lento uma aqala uyisesha lento akusimali konke yabo so manje yabo ukuthi into nje vele bayiplana abantu uma bahleli yabo. Wengane kwethu sithanda ukuthi sibaxwayisa ke abalandeli bale channel yethu ukuthi ke izimo ezifana lezi zenzeka ke wengane zawethu. Sithanda ukuthi sinixwayise ukuthi nawe uma uthi ubona isimo esizasifana nalesi noma ke usesimeni esifana nalesi baleka ke ngeenyawo zombili ke iscam leso futhi ke ubugebengu obande kakhulu ke kogoli wengane zawethu nakoMpumalanga nakhona ke eThekwini nasendaweni zasemakhaya zenzeka ke izinto ezifana leso ke qaphela ke wengane kwethu ukuze nawe kusasa ungaphenduki ke umgilwa.